Sinulong daw kalakotong Yesus Luzon kalakotong isang libro di Yesus. So nung kaswabon, kumadati din sanan, kung sikaw dot panghakan kinorahingan to kapag yampay ta kakagod kaswabon na bay, no? May to kapag tilambuso, iti kasi sandati, miyampay dot misisa to kapag iswang sambayang. Kinorahingan, o sundo iswang kerajaan sorga, kung sikaw to kaano kaguyahay dot kapag isiso, maya dot puruanan, da panambarasan, panatalayanan, ako sabon na bay, no? Kung sikaw naging mantad dot panambarasan, di nakatumboyo no, tarimon dahay, tanudan dahay, susuhu om panudukan no kumadahay. Inasambayang dahay, iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Sanong kaswabon, sanong tadaw Jumaat, dubay no? 8 hari bulan tulan kaapat, 2022. Ato ko kasangulunan, tay ko ato ko nagyalat-yalo. Oyongo kadit dan kimaragang boros ki. Tidak sunyi kadang malah itu haro lagu istimewa dati kasabon na bay no. Hinggod muni-uni na pulot. Bonong ko di sa ngo ngay ko ugaday di tino ay mumboyo nga yolo kadawlo nga ay popoylo hidat itino po siaran nga siaran langsung kasabon na bay no. Okay? Ay sa napatilam komon na pam iya diwinan sa wonsay nga mantan ko haro lagu istimewa dot mongompot dati ikalansanan dot takadasyo dopot isuanggat pembaktian ako sa abon na bahino. Ikasiwatan iti nga atumbayan ako dot iso nagisinding pitong kiadan. Sinding pitong kiadan dahil ilot bonong nga ito pasimban na dihot studio iti suab. Ikasiwatan ti mongon si ko ako kumad ay anggota jemaat tengah para elder ahli lembaga gereja ulu dusun tu minanahak dahil kasagan dat minion dahitid rumah rehat dadamot sakira kasaga kau kopi kakahid di kago kau sikaw titain sana not ay kemudahan di haro nagi ipagyambalutan datid apo no nasuhut ngay papakita haro pakasuwatan dati tempo tarikot. Bayno na po nga ay tuluh na po panambarasan dati nga pagumbalan di manguyat nga isuang na paborosot bahasa Melayu ilo nga penggodaan yang halus. Nugadi halus sa dusun. Itongoporay ko, ongokoro ko, ongolunaw halus sa pagalo nga ongolunaw bagi nga intangan na pa dilohod dilom akan ko olunaw kumoyan itiyadit ingatan. Ilan na di kinamoyan ko manguyat. Ato ko gaya ingatan iti manguyat bo. Purimon ka nga. Hindi. Yadi. Halus manis. Montok na po kinarahingan nga o kita disyo dot haro iti kamoyan dot bahaya. Kailo hisya haro pagumbalan dit sangilisok nagi ikuasa dit ponakisangod. Nakuro tu isyo kadaw nga nakumbali dot ay numandi rogon umbalay. Kadaw. Nakumbali dit rogon don numan imbayato Yesus sendiri.
irinad isyo nga ko ilohid ilo no porogon nga no panutirik ko kita na no po dati miagalidit mo kipipiyo toko haro ko ginawaan dati dot ka magano nuno pa'y kahaharan no pamagunan gisombo o insanan no pati kamoyon dot ay tuudut pangungudut tay ka ralan-ralan dot nuno na po imula dati powon sa yun miyampay dot tamodon dot magakup dati kahaharan po irin na dit yati na pohom papendalan dot nuno na pohot ay buruon miyampay dot sunduan do miyagalagal dot nuno na pohit komogoton do isuang got kahaharan pamagunan nga osilid iso o jaminan kumadati dot kanud suruga nga sorohon na datid iti na po kahaharan pamagunan okon ko iso o jaminan do iyati na po nga kasuwang lagi kadaw tay ko kanud ti kaposyen na po ngompos gunon dati nuno na po hit titahak kot kinorohingan dot magakup o magano iti kahaharan pamagunan gisomba ayso na di kamoyon dot milo datid gunoon dot papaburu kerajaan da kinorohingan do hitid pamagunan iti jadi intangan to kono pohom iti no podit kahaharaan nga iso kadawhot ay tuong balorogon dit halus manis iso ot ralan dorogon no mongimbayat dati iso iyati no pohom ato ko puriman dot di Indo o purimanan ponda dati iyati no po nga pointangkid no iyo di bo kapiri mo sayra no pondo dot iso no po kapagal nga miagal di bay no hari sabat at abantalan hari persiapan ay kadimo na kapiyo no kumbalo ko imotid iri na po nga mamonsay korita bo nga hari Jumaat monsay akuri na di taon say nga panatasan di mamonsay na di apuri mananam pukul nuno kanum mintang nga nakatuwang na mati irinad ay apuri mananiri sumano isuang dat nuno pa'y buru-buruan dat nga ay harohot timpu dat ay manguyat irni kamo na manguyat apurimanan gisombot ay sera no pondod apurimanan dati nga hirih to konod kantakan do poin sala nakasansala numan to konogi paingato hiti do itinopot pomogusa dati do kahaharan do pamagunan nga ilo nakadawhot iso o pagumbalan dorogon di dati o ingatan ato ko opurimanan ikamon de el de edson dat halus manis nga iri nagimando hit mamagayat dati mangimbayat dati dot gisombot olihuan to kondo pelayanan mentok kinorohingan purimanan to kay kadawri sumano megal ko monotos to kono kanda dati ay sayra na pohdot ay agumu o pendapatan iti nga agumu no bagyan no por 10-an iti agumu na sumbangan naman to ko gereja ka haronon da timpu-timpu tumomod to kay sumansala da sumono miyampay dat patandasan datin agumuin da por 10-an agumuin da por sambahan agumu pasantaban datin dit sumbangan dana tay ko sumbangan dharma asan dong idagya karangahan alumi sa piramutan ka mukot sakot inapay tadaw ko nihab nga haragangguan letriko hitihom no korikot nagi kadawhit
Nyaga limoy mini pomunsa piramutan ho di menaradim. Alumis kopi piramutan mentan ko sodop nga kalansanan det padanda anaru kopi oputut lah nga halik piah dot kita datin iti kahaharan nga isoot ay penumpali dorogon nga sorohon na dati dot kanuh tokon na pala kahaharan iti kekayaan na pemagunan kon ni mati ko duso nukad hiti ay mati papasala ot kitab dot tulun da kiharo dot kakuan pa nga kaya itulun sekiranya pod kaya i biton maliki kaya na po ibitan maliki ay mati kitab papasala siyo sebab da kaya isiyo sekiranya pod kiharohi Mary Losod koni ka papasala o kitab kiharohi minobor sa kitab bot ay magnopod kahaharan nga duso koni ko iyo di teko minoboros dot tusin na po nga gamut ta karaton ay si boros sa tiyo di nuka boros sa kitab kumadati suway ko kitab suci minoboros at kinorohingan ni manaha kakuasa dot maganud kahaharan nuka boros sa kitab papasala tusin tok dusoh moti ogumutusin ka aharat tiyo di ay so ito di dusoh moti ogumu kahaharan ay so ito di songkuro ginumu dot ay tulun-tulun pananu da kinorohingan dot kaya to mo didilaid Abraham kaya kamusikin kaya Salomo tong raja-raja kaya nomor 3 raja Saul raja Daud kaya ngai iri murid-murid Yesus kaya kamu kaya ikan towo koni di boh nukuro dito harangai kapal dia lo musikin na po nakano kapal kung po nga kiharo hibo yati narutum to kon yati tid kaliling pinggangot tutang kaya hutang lah suway po ka inang retan dati ditenu Ayub kaya Ayub Yakub nga kaya mo ti ya kaya nga kumun po nga kiharo nga no po na barakatan ya yati na ditinongorutum ito ya oh yun po kaya mo nakatu pamajakit kaya dilok kaday mandat pumorlotet ay ruti kinarahingan po nga manahak dati kuasa dot magihum kakayaan kasapan no po di nga iso nagi kaguhot kamilaan di titahak kinarahingan di olumis sayra doman dati potumboyo kumakin kinarahingan gunoon dati dot ay popomogot dot pelayanan da kinarahingan pingkan lagi kadaw tit kumuyon da kapintaran dati nga ako ni mati ko numan da kinarahingan pasalawo iti nunu na pohit kapintaran dati papaindalan buru-buruan na kaposiyon kakuan na po nga insana na pati nga mantading kinarahingan pinatahak kumadati atak milam momonsay ginaw na po dati nga lobi kapulang teko lobi suci miyampay ralan dumomolopot ta tinandati mamagunad karung minsadu mantadawalay teko insana no poy manahak dot kataadan kalumison korohyan iyati no po nga nanuan da kinarahingan kamilaan da popendalan da nunu no po buru-buruan dati di pointopot isuang dot pengintangan kebenaran da kinarahingan
Komo po ditong pinay nga ay so imoti osala. Deki haro. Nga porlui datid orotian dot inopoy kahaharani di nga kada dot popoin sadu dati kumah kinorohingan. Kada do mengimbayat dati, kada do menumpalid dati gisembut auya tokoin dot ay kotong kiad om koin sadu mentade kinorohingan. Harodi oke tokun aransak tomodot i Eldo Milbon pasalat pasangan hidup ki. Ilo kadau lo nga sera no pohdat i sumandak te ko tanak wagu momorutum no kerohanian dati komon no po nga tongkia dan mantad degidi. Mia galolot kahaharani lo bo sekira no pod i kahaharan dati mengimbayat dati minsadu mantad kinorohingan komoyen no po nga ino po iralan dati nga apoy ngontok korohian kinorohingan. Paingkan lagi kadau komondot pasangan hidup sumandak te ketanak wagu sekiranya po mengimbayat do kayu dot minsadu kumakin rohingan kemudian po nga oh pututan mantan deh pututan mantan deh gitu ya deh wah tilambus boros sa pakinarahingan nga manuduk kumadati dat itinapaka kahaharan nga oroy tandati bahaya sayra deman dati silihod iso ot ponokisangod itiralan do kinorohingan. Oh iya, om mokot sokot ka. Topot kadi kayo mutut-putut tibay no gi. Aya hom nala na di ulu dusun bay no hoy. Aya. Topot tada asa ng piramutan takot ti kaswabo na bay no. Sayra na pod iti dam pamagunan om itit waya da kapasian dati mongigit titit pemusarahan dati lisih dati om penyerahan dati kumakin rohingan maniti kahaharan iti kekayaan imbayato nga irinan dad asilid iso oting kawa iso ot lawa tingkawa ko lawa akan ko basan ko yung mamarahit om iolot na pahit moningolon di kabontugon da tagayod isuanggot ay kahaharaan da dong pamagunan walay om koyonon doman poyonod so gigisom o silih dat kahaharan diolo mantingalanay miyampay walay dit ay piro-piro no taon dat asanganu iri na po nga papakita iolo na po nga ay minagano dat pilihan dit apa yung topot iyatih nakadawhit pinindalan di Isaw sayra do isiya na po pinapatahakit hak kasulungan daw miyampay tiningalanan dot sanggalas nohot bubur kacang pahingkan lagi kadawhi pinungaranan di balhum iminoningolon do kasonongon do kinurahingan miyampay do hadiah dot Raja Median intutunan dati Yudas sendiri hinggo dot minoningolon dot ay tinumangkid mantad kinorohingan miyampay 3 na hopod kapinggat perak ino padihi o kita dati dahiti nga itino po komondo kahaharaan kekayaan nga okoni ko ay arat isuang kaposian dati nga ino po inoray tandot papatangkid do kaposian dati mantadi lo kahaharan nga sayra do haro lo komoyon dot cinta uang ilo ni komoyon dot gamut dot oinsana nakaraton ino po yung momiragitit ay
koy sisan dati ko suabon ngano no, ilo lain himokot sokot. Ni sam asapo rasam mahitidahay kadako mamiragi la piramutan. Ino pa'y mamiragat ay kahaharan, tusin di katumboy a kinarahingan kumadati nga sayra dat opus ay cinta, cinta uang. Ino pa'y cinta akan uang di no boras at ilo no mati gamot takaraton. Ino pa'y tusin di nga titahak kinarahingan kumadati. Gunoon dati miyampad monopot pagindalanan dat pelayanan da kinarahingan. Nga sayra na pod ino pa itusin nga ay kaupusan dati. Iri nanday momonsed ino pa kapasyenda nga dati nga atumpalin. Ngon na po dati pagalod miagal ko sumandak tay katanakwag. Sayra na pod opus to kodit sumandak tay katanakwago dati. Nuno na po nga asapan. Harap pakibolian, bolion. Happy amang po pakibolian nga bolian to koy. Nakuro, to opus gya. Pelajaran da sabat sikulat iti dewasa da timpubay no, right ka iti penciptaan. Minanga kanihawa di tua da pagaduhan, nung kadi dati. Mantad ko opus si Adam bit sawo daw. Panakihunso na minangakan ka. Iya di na ka haray timput-timput ilan na pasinta ilang nga iya di basog ba. Iya di budu ka kitanan. Umping kata ko nagid iswang dat kausinan. Nga mantad ko orikot nanday cinta uang nga kasap ngay tulun dat tumugwang kakapatayon. Bahkan kasap ngay mamatay. Kasap po maudot. Ipiyahit iyaw ngay intanta ko na po hari kasapo mamatay ngay molohing sebab det iti kahaharan iti harta. Iati nga kasap to kod sumakit piya nga kumaraja. Nukuro. Tumumugus tusin. Ay. Nga kurim nanta kay lobo. Kada to kono silihod iti no pakahaharan nga ilo no hit o silid pagumbalan di manguyat da mamagayat o mamisok do katumbayaan dati kumakinarahingan. Jadi iso no poralandot moid ino po hitu sinidi nga akon ko o silih dot ay pagumbalan o mangimbayat dati iswangat dong pamagunan may na dati guno munta ko palayanan da kinarahingan. Man dati poswang o kinarahingan iswang dot ay kapanggunaan, kapamakayan, parikatan dati ditusin. Iri no iso oral moy dot ino pahitusin di nga akon ko katangkid dot mangimbayat dati ipagumbalan. Ngayon nakago pa sa makadit miuhang-uhang. Moy no pod moy no pod ino pa piyambolutan di nga akon ko ihirid osanong katutukon nga mahito ko no pasuwang o kinarahingan iswang na piyambolutan. Pandia. Tapat mo tiri. Sakira no pod painsuwang o kinarahingan iswang piyambolutan nga nuno na pa'y karatan doon sa no nga kasaraw ko na kinarahingan. Ay, man no pondo. Tumanus to mo do pondo kapurimanan no mo said it ang sonong. Pingkan nagi kadaw hiti kaumilaan iswang dat kausinan. Okon ko insanan takotid milom mangurus sa kausinan miyampay osonong. Iho nga ako milom mangurus sa kausinan. Haro no po tusin na tayo gitan ko miyay piyay no po. Ay sa olu. Aurus maturit yun.
alumi sa pangurusan di kamu, nga iri ni apakay ni ganda mo. Harohit miagalo yati mi karuhang, isay do ko manggitatusin it kusay kay tando. Nah, iri nga iso imuti kaguhot ay kamilaan kad talenta. Yati mi karuhang isayo harot kamilaan, harot talenta dat manguritusin. Ikusay kay tando. Om milo hidati tisan ni ribogi isay no pay hara kamilaan iri no pay giton. Tu sakira no pod it ay sa talenta dat mangigiti ditusin no iri no miyai piyai. Painsuang na nga itit bendahari gereja. Teka nunun no pod isuanggat persatuan bendahari. Akon ko insanan to ko dat haro ho kamilaan do mangigiti letusin. Miagal po daw ay so muti do kamilaan oy. Kano po tangolo no koyo ano pa kagati palad. Haro no po luang nga it miku lasan. Lasan no palad ka tilo gi. Oy ay so naman ko di kinolombo no. Kinolombo no iti tayo sa luangit di. Siguro no pod ang koro ila tunturo nga hingo di pasambahan nga luang nga. Kinolombo no. Ay so no luang. Iya di kabut tangolun gi. Ay sa sumapay. Mantaw mod pati diwa kaniri. Jadi insan pa kagod puji Tuhan iti tongo bendahari dati itit bendahari gereja yo kayuh no hit haro ngay o talentad ibidang ko kausinan. Amin. Nah, pengurus satusin gitu. Sekira no pod harada kuasaku sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ino pa pilihan ku mengurus sebagai Menteri Keuangan nga ay ihumon ku mantadi di bendahari akhirat nunu no persatuan sama dan idong gereja teke persatuan intangan ni rekod hingga no pay rekod paling uto sa nongom isyo keuangan onuon ko kangko. Iya didadot to sarod harada kuasa lah. Mentekot Seven Day Adventist piro gereja dati dahiti Sabah lebih 300. O gumu pemilihan dati bendahari gereja. Sekira na pod ay onuon sekira harana pa undang-undang o misyon dat ino pa bendahari misyon nga nakopinsin no di hom memilih toko di bendahari misyon ka. Doho no pada adid osoro nga calon bendahari no pa nga di kalangan bendahari gereja. Ang lumiso record kapatadan notusin nga on time. Ay so no sot. Calon bendahari misyon ko nga 300 orang. To. Jadi puji Tuhan tu iyo kayo no hit haro ngay talenta dat tinaha ka kinarahingan dat mengurus sa kausinan da gereja. Ay so pia gaji. Tadi pang insasamod do kayo. Tulun no pod iyo ayin tutunan dat kagumuan nga ayin samakan dati miyampay dat aralan di karay tapi ang pinayan. Itinay tulun-tulun da asaro dat adadan. Nga korohian da kinorohingan dat muntok ko di tulun-tulun ngay isay no po pinotumbayaan di kahaharan teko ikamilaan nga korongaw da dit kebenaran miyampay daralan di pinuunsay di timpu nakatalim. Iyolo it golongan dat pengusaha iharo kaing kokoton teko tulun di haro pemusarahan do ang pintar para ilmuwan teko tulun-tulun di timpunan do korongaw dot pamalahawan do boros sa kinarahingan. Iri na padi nga itulun-tulun na pamagunan it
haro kasapan dilad papaindalan dan nuno na pakaisisan sebagai iso o titahak ko kinarahingan kumadaw ino pandahi kamilaan idi nga o gunoh dahdat papaburu ditit pekerjaan Injil da timpu da baino. Jadi iati kapuriman to kono pod hingga hot kain kokoton dati. Iyo kayuhit business ngai. Iharho kain kokoton da tanga kawas kedudukan jabatan montiri pagawai ngai. Teko iyo kayuhit ongo pintar-pintar. Apanganakan mo tidihit. May doko tu itong pintar-pintar apanganakan itu ya diki. Miagal ko gumugyati kain kokoton dati tiwa. Miagalit ay ang paguham kano mangingia ilo no ngay gulungan profesional kadit ngono onwo ibor sa taniba iyo kayo kadaw nga santabidit kamilaan ititahak kinarahingan iyo kayo kadaw nga haro tanggung jawab dot tumaguang diti pelayanan dot penginjilan pinatumboyo da kinarahingan. Okon ko insana na tulun, sumilih dot mositar. Ay milad insanan po nga mositar. Nga insanan to kono po, miloh toko dot paimpahan, da papaindalan, nununo pa'y kaisisan, di haro. Nagi itulun-tulun dot iswanggot kauman dot Injil mangahak iswanggot pendidikan rohani. Kinarahingan no pohom mamagunah siya tulun-tulun kakito dot hilod asunsudan teko otoguangan kakito nagid nuno keperluan dit apatu to pendalanon. Ino pa itulun-tulun dot ait miagalidih painsuang natit bendahari ngay dati. Ikanu do paingka kato ogirot hali piad harahawatu kagaton di paingigit diolo it otoguangan diolo iswang dat prinsip teko kantakan do pemagunan da timpu baino miampai lagi kainggoritan da timpu dit mintalang ke iswang keposian diolo. Agat matiti bendahari ilo ni kamun to kebebanan piro no ribu hopai ngigit do kayo igitan do ko may beng pikandai may misyon no may pato nga miampai do kesetiaan kepurimanan pelayanan no mentok kinorohingan nga asapan dati asapan do ko kumaraja tumaguang. Oke. Puji Tuhan tu miagalidit pahitian takanatik pelajaran dati sorohon na dati dot santa bopa dititahak kinarahingan nga angalumis ngai painsuang dolo kausinan ititusin kani ka mamorutum makosian dati nga kada takonoh dot silihon iti kausinan da mangimbaya ta kaposion manumpalid dati bisa katangkid tokod isuanggot pananudan dati kumakinorohingan. Iso no pohot ralan damila dati onuon moed itinopot kausinan kahaharan dati nga akon saduom katangkid matadot ay panudukan na kinorohingan nga mano dati guno isuang do pelayanan. Moed dat iri na hipopohondom kasari dati dot ino pa'y minanahak nga kinorohingan ino po hikahaharan di nga porikota ng paburuan dati montok pelayanan na kinarahingan. Kanong magisisa tokod iswang samayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon iti insan pakagod napupusan dahil ti kaisisan dat panambarasan panakalayanan ang pinuhondom ni hay dat itinapakahaharan pamagunan painsuang ti kausinan nga okon ko isa okaraton dadamot ta gunoon dahil montok kapalayanan.
Nga halip ya megalidi o gumo pagumbalan da away andahay, mantado pagumpuong gorogon, nga may hay uhupay, popurimunan kasari hay gisambot, ahandaman kasari dahayot, kain kokoton, katutukon, hingga ko ngayon di kahaharan dahayot munta ko palayanan. Kung sikaw Tuhan, onuan wehed, kalidasan da tadaw do bayno, o paindalan da buru-buruan dahay, paingka nagit pagindalanan dahay dat iti timpu-timpu dat tadaw do bayno, it kalimpupusan dat sebelum buka taguang yahay dat tadaw sabat. Iti na sambayang dahay, iswa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Hinako po, pasanong na po tindalan na kapasyon, kapiruba takod kasuaban da suwab.